football Titi par janga somli pariatna ngai thavele don ta ila UEFA Champions League in elna bua saitu UEFA hian season thara Champions League ka ankal phung siam rem anril ru ka chuta chuan knockout round b ka hunpa ngaya draw result a om chuan extra time khel to lovin penalty shootout manga inchin fel ngal zel mai andu heiba ka hian league face a tebula top 8 china a mor bok te chuan quarter final le semi final an lut ani phot chuan quarter final le semi final a hian second leg an home ground a khel se an duwa adang le a chuan ramkhat club quarter final thlenga in ma chon theilo ni se an du bok chutiang ngai tuana nei chung chuan dan an nei sa an en non don ani Aston Villa chuan an stadium a mi puileng zat an tam zual theina stadium ti len an tuma tuna an khelmual Villa Park a hian marlama thutna mi sanga velan lenga chu mi sing khat sang ni vel leng turin thuam that an tumani hetiang ania wang hian Villa Park mi pui sing li sang ni zakwa som pariat len na hi mi pui singa chuang hret len na stadium ani theidon ti na ani kan sia telatana tha chu Villa Park hi mi pui sing li sang ni zakwa som pariat len na tura sakania hei hi capacity adon zo zat pa nga yani ma se mi pui an pun khom meu chuan anin no ve thina chu wang chuan mi pui sing li sang ni zakwa som pariat len na hian mi pui sing sari sang ruk chuang in no len tumte po an nei stadium reng hi mi pui chu ti zat leng tur hi sa pa sakani tin mumal taka duan ani veka ma se sakzo meu chuan mi pui leng za tura be se aya tamdai anin no leng ngei thin chu wangin stadium chungchanga mi pui chu tiang zat len na capacity chu tiang zat om chu ani tia soithin ani pialama hian capacity aken pa ngai aya tamdai hi anin no leng thin ani Manchester United forward Marcus Rashford hian a club ngedzok United tan in khel achak vak to lova tuna lona a khelna Aston Villa a chet thatna a club ngedzok United a chona ma chon ngam zualnan man atum lem lo United hian amorim an roi nuwa Rashford nen ankara thalova chuwang chon Rashford hian amorim an nuaya khelle hi atum lo ni in tarlan ani tuna hian kumsang ni somni pariat thlengdai United a contract aneya kum somni pasari mi ni mekin kum in October a kum somni pariat apum dona kum lam atanga thlir chuan wanglai hun mang me kani chu wang chuan aman po atam thei viau dan aom dona an hral dona ni chuan atang kai phak le ang lona a khelna Villa hian leinge an du ni te in tu hnaya soya oma Oli Watkins thala Marcus Rashford leingea chu tianga tlar malam siam rem an ril ruk ni te in soi ani United hian amori man hnuaya ni pui transfer an man masak ber an tong dona anin thua viau po beisei ni in Rashford ba ka player dang engemaw zat chuak tura ngayan niya ma se United hian tun hnaya lak lu lama anti fu lutuk thin lo ang bokin chuatir lama hian club tana lok lutuk thei tur ang zongin transfer an mang hlei thei lova an transfer policy thleng hian in enfia deuh an ngai ni te poin alang Manchester United legend zingami United ngei po ka hruai lai lok tu ni to Ruud van Nistelrooy hian akai hruai mek Leicester City English Premier League a ain ham tan pui zo lova an relegate fel to Foxes hian season kalme ka season laklo lain team manager an roi masak zok banin Nistelrooy hian ruaya ma se an be se phak lovin season thara EFL Championship an khel don heiwang hian Nistelrooy malam hun po achiang lo hlea nikum November tha Leicester City hi kai hruai tran chau ma sela King Power Stadium a in bun club hi season thara akai hruai chunjom don tia engma achiang lovani Leicester City club ho tulam hian an chhor chunjom du don ala chiang lova Nistelrooy hian club ho tulam thu le la angai chan mek thu asoyani Nistelrooy kai hruai hnuaya Leicester City hian match somni pahni an khel towa tumthum chakin tumni draw an neya tum som pasari te meu an tlom heta hian English Premier League B ka match somnia anin kai hruaya tum som paruk te meu tlomin tum ni chau an chaka an su nu hi a chuan om lo hle Jamie Vardy hian a hmangai Leicester City a chua san dona season kalmek zoa anin then don Vardy hian du tu ringam tu anei lo lai Leicester City hian chel tlatin an ringama hei hi Vardy hian a thei ngil ngai lovani chu wangin awang lai huna ngei po club ro pui jok ten somin
sum tam jok pek in huam thin ma sela champion no moi a choi tam thei jok na tur an ni ti po thareng ma sela Leicester City phatsanin club lian jok te azom du lova atana rin om Leicester City hi rin omna vekin achang le thina Leicester City tan awang lai hun tha zong zong a hlan zo vekani chutiang chon kumsom pathum don anin chen chila ma se kumle tha in dai chin anei lo thei si lova football chanchina in kobrem tak le jin kong ngai nom tak ziak dun thin Vardy le Foxes te hi anin then don ta ani Vardy hian soin hetiang hun lo thleng mek hian min ti hnual vek ni mai in ka in ria ma se hetiang hun hi alo thleng don ti ka hresa a kumsom pathum chung te meu urin phak bak he klapa hian ka hmanga lotlin na tam tak changin achang chuan kan hniama ma se atam pera chuan sang taka kan om Leicester City hian ka thinlunga hmun achang kum khwa toang ati ani Vardy hian Sheffield Wednesday Stockbridge Halifax Baka Fleetwood te ain zir nuin kumsan ni som pani ni puilai khan Leicester City azoma kumin ni puya achua sandon ta ania kumsom pathum chung hian transfer market in atar landanin Jamie Vardy hian Leicester City tan match zali somkwa paru khelin goal za somkwa pariata khunga asi somruk pakwa aneitel champion no moya hian English Premier League FA Cup le FA Community Shield no moi te tum khat thewa choi mana EFL Championship a tum ni Leicester City hi a champion pui man bok mimal ming thatna choi moina langsar zuala Premier League Player of the Season a tum khat thlana nia Football Writers Association Footballer of the Year a tum khat thlan niin Premier League Player of the Month tum li ani mana Premier League Goal of the Month tum khat adonga Premier League a Golden Boot choi moina tum khat adonga BBC Goal of the Season choi moina tepo adong PFA Team of the Year a tum ni atela heibaka hian English Premier League chanchina kumsom thum thlin hnuwa goal za khungtling masaberania English Premier League ka match zona goal khung tamber niin azonin match som pakhat chung goal khunga ani aya English Premier League ka goal khung zone rei an om lovani Leicester City Club B ka Player of the Month choi moina tum sari dongin Leicester City Player of the Season a tum ni thlanania Leicester City Player of the Season a tum khat thlan ani bok Spanish manager ro pui Pep Guardiola hian Lionel Messi le Rodri te Ballon d'Or don thei dan ki ti hian asoyani kha Rodri le Messi te hi engtin nge Ballon d'Or dong theya ka siam ti zonamo adang lamna chu haute mole kan soi fi ange Messi hi chu basketball coach point kai shwai sela Ballon d'Or adong thawang Rodri hi chon Ballon d'Or adon na chan chu ama mil system Manchester City ya kan duan wangani Messi ka kai shwai lai kha chuan ka hna ber chu Messi en le ama atanga injir kha ania abak engma aumlo Rodri nen ve thung chuan ani hi chu ka an khum na sa thin hlea ni tin main asutinga te ma ason theinan ka an khum chiama darkar zathum ve lai ati swal en turten katilui hial football a hian player chini an oma Messi anga sulnu ro pui nu chia tu le sulnu ro pui na asiam chuate voina chuan mi zongzong in Messi tharan zonga ma se Messi pakhat chawa oma aom non to don lo ati ani Pepian Messi le Rodri te atanga player chini om asoi hi enge kan ngai dan ni vele Cristiano Ronaldo hian kumsang hi pakwa a Manchester United chua sana Real Madrid azom khan ma chhop hau tak zetaneya chu khati lai Real Madrid jersey number 7 hatu Raul Real Madrid legend ro pui an club all time top scorer ni box su nu ro pui khuma number 7 ngei mai hak ve kha ania Raul Khan Real Madrid tan match zasari somli pakhat khelin goal zathum somni pathuma khunga Madrida Raul soi chen ngam ani lo hrim an ngai sangin aro pui berte huanga anda ani chu miro pui su nu chu Ronaldo hian zuin jersey number 7 a hata a number 7 a chau khan du tok talovin goal khung lama po ro pui le zual ani ta zel Real tan Ronaldo hian match zali somthum pariat khelin goal zali somnga loi akhunga match a khelzat aya tam goal a khung minute somriat pali dan zela goal khung angniin Ronaldo hi aro pui hlea Real Madrid legend Raul aro pui na kha a hlia khu feka ngai tu po antam hle Ronaldo hian Real Madrid tan a khel chung khan hat-trick tum somli pali asiama
La Liga ringot tum samthum pali hat-trick siamin Champions League a tum sari asiam tling man bok assist la za som ni laya nei mana gol khung pia lama gol khung tur siam chua lama po hian a tho hlok le Champions League no moi ringot po Real Madrid corner tum li choin La Liga no moi pahnia choi man boka in elna khela champion pui man veka kum ko chungin major trophy som paruk lai a choi manani Real Madrid tan La Liga season khata gol khung tam ber record siamin gol somli pariata khunga Real Madrid player om to zonga gol somnga gol zani somnga gol zathum gol zali khung tling tura match mamo tlem berania Real Madrid tana gol zali khung tling om chun ani bok UEFA Champions League club level in elna a harsa bera soitina hian season khata gol khung tam ber gol som pasari khung record siamin amale Real Madrid ming ati thaleya Ronaldo an Real Madrid azom nu gol khatpo ala khung ma khan Raul khachuan gol zathum akhung tling der towa Raul khan Reala kum som paruk huna manga chuta tang chuan hetiang su nu match zasari somli pakhat khela gol zathum somni pathum khung assist za somthum panga nei record hian nu chia Ronaldo ero chuan kum kwa chau amang thunga Raula gol khung zat akhum chiang hle thung Ronaldo hian Real Madrid a sul nu ro pui tak aneya wangin Ronaldo hian khovela a thaber te zinga mi ni chungin Real Madrid apana Real Madrid club chanchina player ro pui ber ni chungin a chhuwa san tiin an soi ta thina ni he an soina hi ipom zong ani em ni zan khan in elna then khat khelchun zomania chungzinga chuan Spain a league sang ber La Liga a Leganes le Girona te gol khat ve khungin anin ne to ka Osasuna in anmi khwal Sevilla sikhat faya nein Real Betis in anmi khwal Real Valladolid golnga gol khatin an sopa Atletico Madrid point anmi khwal Rayo Vallecano sithum final neya Madrid club tan hian minute thumna Alexander Sorloth chon gol marhoi khungin mini somli pangana Chelsea player Louis Conor Gallagheran an gol nina khunga second half minute somsari pasarina Manchester City player Louis Julian Alvarez an Madrid club gol thumna khung lein Atletico Madrid hian harsalau takin Rayo Vallecano laka hian point thum an hlo chuakani ti hian La Liga season kalme ka Atletico Madrid hian khel somthum pathuma point somruk parukan neya te bula marhoi tu Barcelona point somin an phak lo me ka match khelma bak hi panga theu nein point som panga hlo chua thei ala oma Atletico Madrid tan hi chuan champion be sei san thei ani to lovani chuwangin La Liga season kalme ka hian Barcelona le Real Madrid atang hian champion anti chian arin omani nizan ve khan Copa Italia semi-final second leg khelniin Bologna in anmi khwal Empoli gol ni gol khatin an neya Bologna he mini sarina Giovanni Fabian mangin man ruai mini samthum pathumna Empoli hian Victor Kovalenko mangin an su ta Empoli hian beise an nei sang zui hle ma se gol dang an khung bel theilova minute somriat parungna Bologna zok hian khung belin This Dalinga mangin an khung bela Bologna hian gol ni gol khatin Empoli hi an ne first leg a sithum faya an chak to boka wangin Bologna hian golnga gol khatin Empoli hi in khelpani belboma an neya Copa Italia final match ha Bologna le AC Milan te anin machon don ta ani zan ina in elna then khat khelchun zom turo ma chungzinga chuan German League sangbra Bundesliga darsom pahnia Stuttgart le Heidenheim anin machon dona darsom pahnia mini sompanga France League 1 champion to Paris Saint-Germain in Nice anmi khwal don bok ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila ESPN in tarlangin Arsenal chuang Real Sociedad le Spain midfielder kumsamni parukmi contract anei meka release clause Paul Magtadwe somnga pakhat point pahni nei mek chu laklu tumin an umzi chunzom zela Arsenal hian an midfield ti changna turin Martin Zubimendi hi laklu ngei an tumani dasan in tarlangin Manchester United chuan Danish striker kumsamni pahni mi Rasmus Højlund chu an hral phala Atalanta atanga Nigerian forward kumsamni pasari mi Ademola Lookman an laklu theina turin Rasmus Højlund hi aklap hlui Atalanta hian Lookman a manatan kalteltir antum mai thei Sky Sports in tarlangin Roma Napoli le Premier League club engemozat chuan Nottingham Forest atangin kumsamni palimi England forward Callum Hudson-Odoi laklu antuma Hudson-Odoi hi Chelsea player hlui niin
Chelsea a hmuna chantam lo hnuin Nottingham Forest a zoma Nottingham Forest a hian aming a cher zui hle ani hian Nottingham Forest a hian contract a mang zo hnaya chu wangin club dang hian laklu harsalo tura an ngai ani Telegraph in tar langin Newcastle chuan Liam Delap Ipswich Tana khelme kumsomni panhi mi English striker hi laklu antum chunjom zela ani hi a khelmek na Ipswich English Premier League atanga unrelegated ani chuan a contract a release clause anei Paul Magdadwe somthum anung ngal dona Paul Magdadwe somthum a release clause mang hian adu apiang tan lei chua thei ani don ani Sky Germany in tar langin Wolverhampton forward Matheus Cunha kumsomni pangami chuan Manchester United zom adua United po hian laklu ngei andua ma se inremna tluantling ala om lovani Code offside in tar langin Tottenham chuan Argentine defender kumsomni parukmi an player poimo ni me Cristiano Romero hi chel andu hlea hetiang kara hian Real Madrid le Atletico Madrid ten laklu tumin Romero hi an thlema Tottenham hian an chel theidon emti hi achiang lovani Times in tar langin Atletico Madrid chuan Tottenham atang vekin Uruguay midfielder Rodrigo Bentancur laklu antum Mirror in tar langin Arsenal player tuna lona Sevilla tana khelmek Sambi Lakonga kumsomni pangami hian tumli lai mai Sevilla tana khelnuin liam atuar towa ain liamun ema wang hian Spanish club hian an iai ta deuh ni poina langa chu wangin Arsenal nena Sevilla ina inremna thu an lo thlun to a ngeta anin leidu ani chuan Paul Magdadwe som point pahni panga in an lei theyang tia thu anda chu Sevilla hian mantrang kai an tum lova Arsenal a Lakonga hi kirtir le andu ta zokani Daily Star in tar langin Manchester City playmaker Kevin De Bruyne kumsomthum pathum mi chu City ina FIFA Club World Cup June thla an kheltura inlan atum lova Kevin De Bruyne hian June thlapum dai City a hian contract alaneya chu wangin adu chuan FIFA Club World Cup khel thei ania ma se Kevin De Bruyne hian City ta FIFA Club World Cup khel atum lovani atum lo chan chu City chuasan turin thutlungna asiam fel towa chumi hnuwa FIFA Club World Cup khelna rem chang nei ma sela hein elna a khel hian in liam pal thei ania ain liam palani chuan atan club thar zon konga har sanna lian tak asiam thei dona chu wangin Kevin De Bruyne hian in liam awanga har sanna to lo na turin FIFA Club World Cup khel atum lavani Football transfer in tar langin Tottenham chuan Manchester United atangin English forward kumsomni pasari mi Marcus Rashford laklu antum dona Rashford hian Villa tan lonin a khelmeka a chetra hleya ama du tu po hi an pung zelani Athletic in tar langin tu hnaya thuleng Real Madrid in Vinicius Junior hi contract anzia tharpui hnaya athu pungin anin rem towa in remna tuantling ziakin anda hnai tia tarlan thin chu Vinicius Junior agent in apha a chu wangin Real Madrid le Vini te hian contract thar anziak mai don lo ni in alanga contract thar anziak mai don ti le anziak mai don lo ti thuleng hi ain sual chhota nokri ani ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile photro se